Nous, le peuple malgache, vous offrons du respect et un grand message simple, Monsieur le Président malgache. Mitomanja satria manantena fahafana, manantena fahalalana, manantena fandrosoana, manantena fampanantenana marina fitoviana firaisan-kina tsy resitsy akora fa noho nylay fitiavana lehibe indrindra. Atolotranao ampanaja iraty président de la république ka manao azafady reo taranaka afara agnanakory ny afarany tantara fa izy ireo tsy mahalala afa-tsy ny anaranao mpitondrana mbato ifaly zaza maty nijaly tsisy manambitamby sady tsy manankohanigny vahoakanao mitomany manginy zahay tsy mahasamby teny satria fitiavanay anao ireny so ihany olo ny fanay ny fahendrena ka tsy te ho diso fanantenana tsy vitsy mipepe fa mafy loatra jaly ankamarona masikiny io tsy madigny raha hele mbola tsisy normal raprise miany mitovy no mara marary milela paladiare mba mitodia hele sinjovy zahay gasy madinike fandalovana miatontany gasy azavelanao itoma fantragna tro efa laligny eo ampampagnany atie manginy zahay samandatra tsy mahasamby teny satria fitiavanay anao ireny manginy malagasy so ihany olo ny fanay ny fahendrena ka tsy te ho diso fanantenana. Purchase your tracks today. Ayden Malagasy.